Yes, and democratic space is not healthy because you are there to korosia machiko na gokosoa ebintu bimwe bitakorati bitari bia ono nyorenga mole mwensi pie mogo itaba mogo tebanga he ahono mogo morenga next time numono mogo umugwanchirira kire gintu teko abia ingongo cyane ko chekia serikali ye county na mwensi mole romo go tebanga kire gintu muroje kire bia no, in politics not the right thing to do. Last to bwate divert opinions bali babwate yani totebanga serikali ye county lakini bwate yako correct yako check kio kore mirimo yae and tunyamira asibona yaikire mugaba do o chintunde sato yabere timwe baba gorereki minjo ide oiranire irana bamisete abairanense bantu ba nyamira ababegeto babakorera emirimo emyaka etigarete I think nemeke ivo omuntu nyamira uri otumeta aba MC aba kandi ebunge obwatu muchando na gavana achamuganyetebe mutwaria asebono myaka etigarete ogosaba kwane bostingo bana babunge ba inyora ngano yokisi county yes no basemi ogoro go nyamira county yes of course bata basari banana nyamba negiseza na MC ya Nyamira township that's all my friends I think is now when they settle those differences focus or ideas yo cross Nyamira banyo ngakia bantu bakonyora chipara ngakia bantu bakonyora amache I think amario nyakitali so I think ebi ntona chiko focus bibi ko konyo muntu Nyamira turatiga bona magana yo komnyokani konyo korana ucha lakini anda focus oversight role when you oversight I think me don't be kind of combo you make things work easier and the right way because muntu Nyamira bona iga origiretie kaunti ya Nyamira matuka mega abandi bana batwara umukutano se mashinani abandi batwara kaunti asem ngwarantu atwa speaker alibere bana babwate chi minutes cyabo aba bakosoma ibintu bya mwina na aba and I think Nyamira necessity konyora abantu basomono na ndaba wakiri I think nebanga bano chitabo tinjiro tyanga baikaransa bagiri side yeri chiko na omo Nyamira amagani anarashi